Kia ora, ko Aunty Trish tēnei, I te rā nei e aro atu ana tātou ki te Prawa Prai. E pai ana kia noho tēnei hei kai matua, hei tāpiri rānei I te taha. He māma te tunu Prawa Prai, me te mea anō he toru ngā kinaki kai kei roto. Anei ngā tohu e ahe ana koe ki te whai mai I te kainga. Timata ki te ihi, kia rua pūnu nui o te huka ka tāpiri hia. Tāpiri atu tētahi kapu wai aromahana a kaurorihia. It has to be lukewarm water, because if it's too hot, it'll fry your yeast, and if it's too cold, it won't activate. Tāpiri hia te ranunga māku ki te rua kapu puehu prawa a ranumia. Poke a te ranunga katoa, a waiho mo ngā haora e rua. Kia mutu te tā, poka I paku nei I te prawa. That's us. Tapatapahi ki ngā wāhanga tapawhā. I just know somebody's going to come at me for using a knife. A katunu. Here's a quick little tip to know when your oil is ready. Get a wooden spoon and dip it into your pot. If it bubbles, then it is ready. Parai ngā taha e rua o te prawa, kia koura te tai. Te mutunga mai o te reka, e hara I te kai mo te hauora, engari he kai pai mo te wairua. Anei rā he Prawa Prai, whakamātauria. Ko te reo, te take.